Pinia video bang nalitum thumbnail mate title long stami thek ponlong ikpo la son thak thaksini li labang so YouTube channel long stami nalitum phan nang piklang pon ikpo mate nang than pon ikpo la si aprangsi kardom kadukavia fanta la pen nilimen la ki avinas tiron la pen nonang litum kilang bom labang ki Karbi 2.0 YouTube channel labang so channel long jong si komani abang phu abang phi nang ka homri video pul nalitum ko chinghon pen subscribe igon la pen adung hes tami belar jandu ida kanalitum ber ponik dianon la lo pule munon pini li ajada son ajada video le labang so YouTube channel long upload tami nalitum notification kilong da prangi mate nalitum kilang long da prangi afan lo la si pada depend pen pini labang so an notification apu thagle lang polonang mate chethan polonang lapen thek ban chethan polonang labang so puthak office of the head Krishi Vigyan Kendra Karbi Anglong Assam Agriculture University Diphu 782460 nalitum screen along thek polong po nalitum office of the head Krishi Vigyan Kendra Karbi Anglong lo lapen labang ke si training notification la dak ke pipon lapen da Krishi Vigyan Kendra ke VK Karbi Anglong invites application from eligible candidates from the Karbi Anglong and West Karbi Anglong Atum Pansta Medak Parjula lapen district for 1 month duration residential vocational training programs on operation repair and maintenance of agriculture machineries lapen son tak tak sedak doi la training piponi pusipulo labang so training adet la kenali tum dak chiklong jon asining Kehang abang phu abang phitum nali tum stame apply don igon mate jogdon igon nali tum ta charli don igon dak 24 labang so chiklo 24 November pen sidak chengpon pala pen dak mo 23 December si so training bang program bang dak jutpo lapen accepted outcome nang litum dak thek pon long po 1 2 3 number anong kido nang litum thek pon long youths from across the district will acquire knowledge and skill for operation and maintenance and service of farm machineries lapen learn number of farms and custom hearing center will be nalitum dak pon lang pon ikdano lapen title of the training bang nalitum dak thek pon lang po title bang lang pon nang amen operation repair and maintenance of agriculture machinery lapen training duration banda 30 months 30 days but the chiklo is on lapen training mode banda residential lapen total participant banda 25 an dak do lapen schedule date banda 24 pen dak 23 an si jutpon po 23 December lapen last date of application bang kanali tum dak thek ponlong igi dak 20 lapen 11 2022 labang so chiklo 20 ansidak last date lo nalitum dak lang pon igon la sining hang abang phu abang phitum nalitum jong si charli duning tung kole nalitum stami apply dun igon lapen ka apply ni a process bang kadak tok pon la sapso nalitum lang pon ignang pon lapen dominical bang eligibility criteria for application dominical the candidate should be the resident of Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district arlo abang phumate abang phituman chotpo dak labang so training along ka apply dun longi bang kela pen education ahin lang download pole dak education maximum nang letum metric ane pass nang podak lapen age limit bang 18 pen 40 years abang phu abang phitum nang letum apply dun ikmela lapen identity proof bang ke Aadhaar card driving license pan card voter ID lapen passport lahai dopul nang letum pidun iknang pola pen age proof of nang letum HSLC labang so certificate lapen class 10 board admit card lapen pass certificate lahai hui dolate chok iglo lapen kai planning a process bang son apulte attending candidates are request to collect their prescribed application from the Krishi Vigyan Kendra labang so office along dam penalitum labang so center along dam penalitum labang so application form bang hodak silong igin labang nalitum endam iknang pol lapen kasamit ning bang nalitum email pen sinalitum dak pen submit iknang po lapen email ID labang nalitum la screen along thek ponang po dak si do iglo kvk difu red lapen aau.ac.in nalitum labang so email la dim sinalitum send iknang po jo documents kinang so sort of form lapen documents samukhan ta labang so email la long sinalitum jog iknang po mate send iknang po
lapen or soldiers can will be immediately view telephone and wondering bring original certificate and indicated about the day of training proof to the identity age of the office head Krishi Vigyan Kendra KVK Karbi Anglong Birla Gate Diphu la address na dag thalo lapen kato ka ve phanta telephone ma te phone ben si call pola ben se par hangi pusi pudak nani tum da ke tok teng pulote lapen hala sohot ba nani tum original documents ai hi bang pon ignang po jalalo lapen the organized installation example KVK Karbi Anglong sell the beer the all express training including traveling fooding and loading expansion in the trainers for the training period kichu kijun lapen ki doge nam la labang ke alang litum ada pen se free people mata ki joy pen se people ni pusi kipo la hello madu abang phu abang phile ning dok pulot nani tum ning hang pulot nani tum apply dun igo lapen charlie dun igo labang so training program along nani tum lalo lapen ciklo ijan vet labang madu abang phu abang phile ning hang pulot nani tum claim dun igo jal lalo lapen application form bang nili long bang ke long ledet po la se nani tum hodak dam se office long dam si labang so form bang ke endam ignang po jan da ke tok adora nani tum labang so advertisement alo bang ning pulte nili phan na hombre go nili stamina nali tum hanang sen ik pola penali tum lang pame dak porhe pame penala nali tum jogdun igo lapen labang so video si lang misen pola nali tum serek tha jos nali tum le claim pus tami claim duni tum ning hang abang dui mine nali tum video kan ma serun sere go lapen non prabjen pen 2k tami playing pola se 2k nali tum kaching honang support don pen 2k kalilo 4k pumang lo 4k bang playing da pola se 4k playing lo te nili giveaway tabi pon pola se giveaway chipe hai pan pole nali tum labang so youtube channel long jong si subscribe pre lang pole subscribe ko la pen video tak an manali tum share on share ko la pen video tina lang nali tum mesen comment tok ikon ala pole nali tum kya ya chance pangai do iglo ase thiak pen pini nili labang so information bang nangli tum hana wan piglo ase mo ka prega video long chitong thang tang te do me thak mi kadu ka vi Karbi 2.0 youtube channel ke lang ara do ar mas ta me nili pen kardom